Orumono sana mule wanja hosino banole buyanzi bukali sana. Ho meruha ho bula TV khande ho nyoli buyangu khwa kanende musakholo go basakholo mu area ye Kolomani wanyanga go bolera go magoba kabaka kanne karano kosi go lona kanende magoba kishimwa bana be robanyeshirwanye bachenda ne khaleshi ba manyama go manyeshi go lona kanende magoba kishimwa tawe lakini buyangu go bohetsanga nole maroi ola bukola go kabere no khalo maroi takhande ola henza go liobokolamo no ga bokola khane shole bepeta lakini koskerio go lomono manga go le mo area ye go moshe area ye go balanga ego location mu Kolomani nere mu county ya Kakamega. Karibu sana bakolanga barina nangwa David Muyembe andaye. David Muyembe andaye ni retired teacher national khobola tawe ni professional yali mwikitsi noemba babolanga wanza teacher always a teacher. Khobolere khonya kholoro go moghoba keneka balanga luswa insist moloso insist ya yani luswa unyala khobola go luswa neshena luswa ni endi byo khora khana mundu musatsi no mundu mukhali mwana mayayi no mundu musatsi khunyera khana khayibula no luswa mwana mayayi khunina khunyina no luswa mwana mayayi khunina khumbotso no luswa kholimboli mundu musatsi ibe mundu wayibula mwana mumukalokhana ukholi luswa na wele butinyo shikhole shireni shakhole khanga shikale matorota na kali khumwana moyayi lwe nina khonyina shibaya bira khonyina mwenoyo mwana mwena ati khusenjera khoshirindwa abe mulala olola lirobo nilitse khonyina tawe yamanyanga asu akhungwa asya hale bambukula musunde hale yenya akerera khosirindo sha mama weni shitsole shikira yanina khoye ni mwana ni yalenje anyuli mwana nomba noba herane hanyuma wonde bantu bakhola bare nibo kala khando uyiri mundu lamanya no muyikho no mundu masaikinyo bantu baluye bakhola bare no makhobe matokana mo nyinga tseri yetso shibali botoro balohe baherane tawa shikiranga nono ndikanyora khabanda bakhairana khwakoritsa mima keri kieru mehendra bana beikisirungwa makhobo shendi shalangwa shior ni shiorro sharenge hango homundu musakhulu tushi alomba shiorro shabibula khona ba mwabo mabanza kholomonmera khumakhoba ne bakera makoso mane bendi shinan bakera lakini bendi bene biorro bene byakora na byo no khalila byarula na khwamanya khwaileta khwakhaba bakurisito akhwalo khabendi bene mima jena bendi bene byarula no khubo kholomba shiorro mukhali yabola uyishitsanga shorro na shorro shene shibalomba mulwanya khobo khale balomba mulwanya abantu bitsa bikhalawo shene sherenge khobuluyibul khu family fulani bamanya musakhulu fulani ubeza nabashiere babiri wa yeyibula irwanyi ayenya manyenzu yatye khukonamo shorro shabahendra shenash nishiyekisama khumanyeshi byakhabire shikono shabana bakonangamo shiyekisama khumanyeshi bana batsakho bigrupanga bana bayayi banyana khutse khukona musakhulu fulani balombe yashikono bana bakhana batsakho kona monzu mwakukhu bana bayayi batsakho kona monzu mwakuka ne muwene na bana bena beikisirungwa makhuba kenaka ne lotsi sikulu tsitsa khuno tsiyabola monda betsa na bana be monzu ibino kalkhuri wabora mwana wa makhuba ko manyi mahendra yaka khulonda khana byanga sex no muboruri mwana urangi lakini kuka yoma yabora bakuka be makhuba how sex khuri kenye khaibe basi munyola bana bakeri baba nobukeri bulahi bwena sayino babola bekera ku WhatsApp no ku TikTok bekera ku bendi bena no byobulalu
kira bandu bali WhatsApp bona bandu bahunga tsinzaka bali birotsa tsisendani tsi khutanditsa miruki yokoyana khuna khola bindu byebyo bukoyana alolanga manya khwakho akholanga makhuba kulu yayilwelwe golonda kana ende bolodi bo la go manya khole khamero go khonde nang go affecta go maisha monjera yosi a lot khole khubula kholonda miro khwa yo nonya zaidi because no ra bandu batsetsa malika mundu khutsi onyola no mwana meka rubaini bola musakholo ukhutsi inja irusuya ya onyola no mundu meka rubaini ni mundu walangwa musakholo yari kholo khumeka 60 khotya khumbiri na walangwa musakholo sana munana na 40 babolande no musakholo shikira khwam monaka mikiro kya khufuola ibwani na khumbotso mweno shikenya khanga ma engombe ya khweru unona mabere ta khulu unona mbere mba wikhalakiranga mweno witibitsanga umwetsa uri ne iwa malolo no mukhali waranga khoni nakhale namanyala tsitsa lukhali kho shikenyanga wamanya wanina khumbotso akhwirisi ngombe umwe khumumbere ta bindu byene biri muimulla makhula kalono nonde mbunyeshi lakini moya balla ba manyata mo kholo ko bola ke ntse khone machini khale balla go nyola mo kana bandu banyi go manyata no mkhamanyi go bolere lo bikono bya korho tsisikulu tsia bola mwana ari go a golanga prep yeye manyora khane katoto yenya biri makera tsi ibolaya ni nendeke no mwikisire makhuba kumwima marera tsia nyola bolla lo bo busungweyo mati yikopa marule na bu no mkholuri na tsiro khonyola makhuba ka bachina bakholai wabe bachapani bakholai wabe ayikopa no ndi bana bachenda bya honyo shikira bayikopa makhuba ka bandu bewena banyola bakhalima bakhana bebusungu babisatse imbere no bola kho ba khone haje ne makuleta manundi bana bafona zeme bali bya honyo babola my choice my dress my choice nandu khoboranga bindu yene khole khwaka yopana mwana gi abire na khulu wewe imberiye nali shahonyo ndiyo tawe kwale mukiro kholo kana ni kabe ka kholeshe ibolanga bwale butunyo khola khishira makhoba kama chenga kale ona makhoba kishiro kale no bola machenga ngoyanya khobole shioro sheba hendra apana shioro shemalika no machenga kamalika ta okay shioro shemalika nende machenga ne bindu bire tofauti shioro shemalika na shebalanga machenga lakini shioro shere shemuhendra khwekitsana khumakhoba sheretsa hango individual yani remanya kholo isana bandu babola no lomonyo babolande khonende shindumanya family gatherings yes correct the current family gatherings sasa yene motsiro moikse no mokera no kho moreba nana no khole mokhotse ano shakenda bulaita tsinzu tsia ba mwabwitsi akenda khumbula hisata mukoko wa fulani ya ikana kho ya mokholi yare bandu bekisa na khwena khumakho shinde balanga nga homecoming ama home gatherings home gathering so na bere go akosi makale ge bola bwa re lakini kale ga akosi ndo oyo anende nda ya mwabo wewe no oyo anende go bole ya nyola musiko kwa mwa no share ruata amehesa mo share utushi mo meka che zaidi ya 60 khutya khumbeli mshire mwana yamanyanga ba mushere murobole ukhare khande no bana beba bakhola na ekhare no khali ya no mukholi wa makhuba shiyahirwa muyenzi kwena kota bahenza mushere mwiranga muluhi mubi luhiye lwenolo nena bamanya ala khola muyenzi lokho nabe mushere wa mala luibulo atsikhu khaba mabakala mwana khuluanda akhutsi no heri punishment abule khununywa ta nenundo mwana wani utsalitsa mbotso mamba banunya munyola khali bibuli muleranga murakho malaha bakhola baryota kale hota ande bakpangetsa ane barumishire njira yosi por mwana ya khola rakhotse akhutse mwena aruli muluswe nuluswa shiyenya ngalerwi makhobora shiyenya khala rero khulira hata mumuretsa khumurira hanene nuluswa ya rero khulira hata malafu ya ba khola bariro she khona ntshi ba kholanga yani khola bitsano kare
sasa mweno ya manyanga nikakhalolekha wakhiye mario bamanya bakhaba mabanyalakho bashilishi baleyo bali masambu nimisala kya bamanya khali bashirokha nanundi ni khali banundi batasemu bungwango bwenzala enyinshi netama mapesa lakini balihotsa bashilishi bokhushilekha bwatoto khubindu manya byena manya mbotso na mbotso banyolekhe bamanya likondi liru bareri busero nembotso mweno ishalitsia lukhali uyu witsu wanyolekha angwetsa khumumbera ta naba nalitsia lukhali khali isaindi mbotso mwene yatsitsanga matsi shiyanyo shiyas sasoberanga khucherera khukalukha mu family bwa bakonya ta khululu sulo bakhola na mbotso we atsiritsa kena kuma tsikapisa khale malika kabeka kwiri abulkholo nalwa khubora ni yitsanga alobe butswa shapana bama shikiri wakhola kuluswa lwalolekha ayana horula nande wamanya isa nono at least wekikho shendo babolanga nuwakonanga nombo nunyala khoba nukona nende mwana wenyu nuluswa makhanda nokhola kena kamakhuba kenya umanyende ing'ombe mukhana unyale khwerwa nomba ya mama wale khweru khikenya abe nutirakho khumabere kena ko taneshiro la bana bakhalekha bakhotsa opyobe noshoboliro nindio mboli shikalushira mundio shunyala khungwa uyeri mukhaliwo malendo akhwerwa ri kholero khandu ukabiri khandu ukikalukhalo bore tato nenya khutsingambe tsembutsu mbakenya khayibu abeyibukhwa kholero kena kale kanyara nalwa khubore lwa bamanyanga uyu nuyu bakholelwa ngumusango ne lwa bakholela umusango mukhana lwali tsilu khali atsi kabisa nabo nitsu khana nibula mwana nawe tsienu mwana mwene wene pana mwana kalushe khandu mumusanga khotsa ta holiranga wana khwa khamala khuriyo no shira khu subscribe khubolela tv no yanza no chira uli subscribe khubolela tv abundu usibolela tv wanya khumanye khuchenda khuri makhoba kemerokha khusheleta nende msakholo andaye mwalimu andaye akhubolera kho sana shindu shibalanga lusuwa neshena lusuwa neshe bamala mulusungu walanga incest waliranga nunditsi sukiri natsiri mwimala makhula kale kakhutsa khubole mbuka sana labandu balanga mwana wemeka 40 musakhulu khutsi ilusuyeyo musakhulu khutsi ko ebonda yeguheyo manje nyamanyo numwana wemeka 40 nembalangwa musakhulu toto no hands unyolo his worthy kiralo khu 70 khutsi onwards nabasakhulu banonde bayikhola bayayi shiyanya umulanji musakhulu ta bandu kena shuba tulata musayi kwabo nukuba bole kena ko bakalushe mulu yayi ne matokeshi kabula ta bandu batomanye babola nakos umanyo khutsa no bula luyeli ta shikira shuwenye khouchero musakhulu ni you are 80 shikira no shiyenya khoera mwana omeheka mwana wakhamala form 4 neshina nibuli 80 niwe mwana wakhamala form 4 niwe ulolawo umbukule sasa ibi shuba sa musa no khutsi wono nyilo yali lulo okalosho ko hena go bola nde muluyibulu nomba mu family mundi ya kalekhande shianyala khunyola mwana tawe nawe raba motsomalibwa shintshenesho kena ko sasa na hambira khushina yene kitsa sana khumanya bwilihwa lyabola shita natse inzi khwabere ne bwirumo musumba wa khayira mukhali muluyibulu wanje ntsina labo mutsoma kholi lihwa lya babola erota babola libole ndishikunga no kulibole shine babo bara lamdi shiri kunga esho khubinyala khubona yali saying na bulebe none tsikholo tsende tsikhola kenaka inyala khubona yali saying na bulebe or inzikira muluyibulu lwerishimbula khubula khuyabera mu bandu bakhibula khuta khuyaberamu nenzi shindo langa ne batsumwa mahuwa batsomirwa hali shiwa enzi beza ne khaloli khoye yeah khoenzi makhuba kwilitsoma mahuwa mandala khu shindo ta ba yenyala khoni yali saying ya barumishiranga shikira shena manya mondo ni akhibula khu khali ni yali nabe khole shini khani yakhola makali yakuli khwangwata
Mundu ari ya kulo shenu. Ali nyana kuba nile senyi ili hueyo. I never know. Njira babola khande ni ani atsinende shibindi shenesho. Shiwa mwakuli khakhota khubora khali niya mukhora malayi khali niya lekha imali iri na wamulekhere imali yemulitsanga lwankhutsiolo shimwa mukuli khata. Ani mulanga kho mundu ndati mubole. Mubetsa mubola khubona makhokhola shindi shakhaba shitsitsa nomwene malu huishire bola khukalushira khumundu ibolo. Shibodo khukalushira khandi mundu ibolo ndo nanyola kheta. That's why na bamba khanashi banyana khukole khata. Abolanga khotsomanyi babola nde no khotsa mosombo ba khotsa mali bole shekonga lekene musakhola abolanga kenako o kholaha shika khola gao sana ta shira ba retsatsa shindi sheba bola khola tawo no khukulega ma khukulega no khobola yani iburide ne ba molanga maringo ya tsetsene di maringo mundaro mshira ana shali bula umuntu shibulo mwana ibolo mulu hiyalangu maringo khanda never mubetsa muikombi mashitsie shitsi kabisa nabutsa mundu nibula khupakhana bere mundu akuli khobutsa mundu nibula bakhana bere bakhana bere mundu akuli khobutsa direre likyenda butsa mugayanga mundu wakhibulakho khali wakhola khodi mukhana shibala inda mwahurira akuli khwakhota kha mukata unibula lwa narenje isiriko yuna nala khawe bana banje bakhana bare kenya khamu tipitishe mukhali wa yibole naye uyu bana khumundu khubanere isiriko yobe khamukhali wa bana bayibola nabasatsa banda khubore nale khabana banje isiriko yi aya no khumala na ndi khonya khwitsa abundu chiro manya khotskhanda khumanya khulera khumukhuba kaokhana ndikalolkhanga inze manyamo ya inembe ndiri mwana hango mwana okhuranga mwana oshikhande mukhana lokhuranga hango ndikalolkhanga yani moya bandu banyishi bamanyi bole itawe lakini kalolkhanga nde kenya mukhana ya buli khuli akhu engokhotawe nindu kabetsanga ma shibala lashikaluhananga bendi byaranjeho byulu yali byo khumanya mundu mukhali ahe musatsa luyali lwe ne musatsa ahe mukhali lwe luyali shikira munyinga etso mumihika chenzindo likho yecho shi mwana ni akhamala khoshebwa shi munyola khandi nali mwini na khwire nga khabe khumengu khabe khubene shita mwana wakhashebwa kirolo mwana murumbi mwakayungwa mima na nondi lokhoshebera abana musibitali bas mwana khan khwirungu khoyana la khurulisanga mengu munyungwa shi anina tsakhane washebwa but khubore generation luhiya lohono nonde likhola lohono ndi lo lyamala masomo kaiza khutubulanya bendebo idini yaiza khutubulanya bendebo kulu yelwe no lokaho baba otherwise khali bitoto nwale no khashebwa khutsilo khwashebwa munyinga wihoriranga toto kisisi wa mama khande nzeta ko khwirungu kho mama enze khande ta mbimbo bolanga ndi ni tsimuleri mushiere kholo khoba khoreba reba mushiere no muleri no no mwana makhano ndi makhoba kengokho kengokho yakan shin bui khobora buimani bondi bwale mu butswa luyeli lwarenje ho ndiakirani babola mu bulu khuma kholo bali batenge mondo musa mondo mukhali khulie mondo mbeni ntsabo ndi anahanda byarenje makhuba ko khohana luyeli mukhali ya bulu khumira bindu birhango imoni nono ndilo baletsa tsimondo mu tsipam nishina shimukaya khwira khawle itayo yoyo yekhwa litsira bulayi kira ali no huru khwirengo khwabola nondo mokuboli itaete boli khuli basimayire itayo ne itayo yene beno lolanga yakhaba libalire indahizango yinyala khwalitsa khuba shiraki khwamala khusubula makhuba kandi ka khwikopa irwanyako ka khono nyera di munkhali abantu bamunkhira abantu yani mbimbe makhuba ke monde yaletsa ndende lokano yani luhiya mina ngane lwele luyalima mukhali ya munishya manye monde ni umuntu hangwa no umuntu musatsa
imondo musatsa ali imondo ingokho yehango hehe bola no ndiri mwali emonde ndala bola ndi mukosananga kwani mwali emonde chita monde bakosana munda munyara ba khumara bwanako khutsana bandi bakhukosana lwenulo kukhubola khwalia nabo imondo bandu banyala khulomba saying nabulebe khulomba imondo irikalize umuntu ota khali mwakhalakana nomonde imondo ta bwele bwimani bulahi bwe imondo eyo shunyala khwenya khali mukhalakana mubanye tsuli imonde wonyene chikere ni khandu khatititi khanulo khanyoshi yene ni lola lyanje kali mbura mukiri bupepe bwaleho bukhuli imonde ndalata akho kalosho kasa bondo khohera hande nangwa mbura ngalushira monde mndu khuli khubolere ki imondo khubolo mukhalakana imondo apana inzendo la balenje imondo ni shindu for an individual apana mukhalakane mota bas khoibino le tsae monde khalakane monde muli monde ba wala khobale khomotawe sa khulanda yeno mali khokaya khulitsa bondo khoyerande nangwa isaeno uthwana khotsa o ikhale no le molwanye mosakholo o ikhale honjeri o la mwana wa khabakana wa mwana wa khumushale mokhali no mwana wa khoranga shele kholera mokhali tawe dikhoba dinere diare khonende procedure mokhobo khoira lo yelwale khono mundu yaremo mwana mukhulunda nyala khuba mulindalu nalo la mukhana yari mumaha mukhana mirembe ne mwana mushewe wamanya mayiro munumanga abakhana bahurira bwangu makhuba keke khunulo li mushewe nahiri shewa kholanga wamanyanga obore mukhulundu nenyanga ing'ombe ni yoyo nunda mwinyulo yakhanyola ri mukoko nenya bimoli bitsiwabo naye ni yoyo khutukha sasa urangire hana luyali khumukhulundu uhe mukhulundu wowo luyali lweli khali kena nukakola khali mubanjiri kamu uhe mwana wa mukhulundu luyali lumutukha nanga lukhulundu lwelwe khuyibino shunyala khubola khunga mukhali paka lwa mwinyale herata shikira mwinyima khali khwatsa mukhali khali khohenza tsa mukhali mukhana mere momoni yaba tsa akonga tsa manya mukhana manya mwana mukhana asinu mukholori le khaba mwabo bahire yani ubolanga musakholo yalanga abola nde yini yoyo yani bale bemiheka chena chishaba kholanga mpaka nibashira khubukula ing'ombe itsie wanga mukhana oyo mpaka babukula ing'ombe bakumiritse mukhulundu makhone ing'ombe yoyiye na yitsi tsitsai busakala shola mukhana basakala hano shwali basakala bene bitsa bena muyaka kwitsa khana kwa mundu bimoli bitsitsa khusakala ne na abondo khombakha na malala mera tsana na malala kenyako sasa no kholori ne mukhulundu mpaka manyi mukhulundu kumukayuko no banole tayari khombakha amwinyonyoli material o khaishi bembe ne bibe sasa kuoko yuko na ibe kuoko yuko o manyi mukhulundu kwanza kwikwe pana khubola tsa ndio mwana anje musheshe ne muchebachebi apana mwene wa khalwanya ibimwene wa khononya lo boli bano walindala pana manye mwene kuku mukayuko mbore kuku mukayuko bibuli ba detkomba holera kweli baholera kenaga makhoba kenya baholera njira ne matiko nyala khweka ne matiko nyala holera nkhande balla shibanende bandu bakhoba bolera makhoba kenaga shiro nya khonyala mundu yahendera nda khotsa wewe khotsa khelewa makhoba kenaga tawe no yahendela bundu bula khweka makhoba kenaga yes na li khoba li khabere ndi muikholekha bakhali bacherana mukhali achenda no mwana moyayi bas mania khayitsa no mwana moyayi mwana oyatukhira hango hoho khukhulu bukulanga mwana mwene oyo kho ibe no luranga luibule khumukhana mukhali mwene oyo isende uranga mwana bana bakhana babiri khayayine khalondo khulunyuma khubukula uri mwana wa unende luhia lwelwe omusena shanyi mulwibulu lwolo omusena lwanyi ni bina mwene mulwibulu lwolo shikenya khata mwana
wa mukhali yakenda naye atsikhusenwa syanyi wabo nenaba niyatukha wasoma nitsidigiri akhurerera abindu nulya naliyenya khumbakha mpaka uli mukhabira malikula mulimi shibala apana mukakwa kuka kubikuka no babolanga nomba kabole khande khulenze nakhulera khunomba shemanyanda olaba nakhuretsa habulabu nde nobe nochendi nende mwana akala mwana mono ya nende mwana yani uhili mwana amwana mono ya nende yizi nende khana bandu bakhale babolanga nde lasima mwana oyo atsikhale khwe wabo no uyibulo no na mama we kwanza imwitse nende mukhana oyo nabola mwana yakhitsa munzu mwomo kho anyole mwana yakhanyola mwana kho uyiza naye wamunyola naye khuyitse bamanya kena kusasi natsi yamutalo insina mubukani mani ngwa mukara mwiruna bindu biro chirenze nahira shisero makhari bindu biro nabiruni ndisa khumanya mabyatsa ta ukhulweshe nyala khukata kena kumakhuba ningira muta abola yena abole point lakini kabole khanga niyo wanyola mwana omundu abonda mwana de bakholo babolanga nde ukhutsere kidogo usalama khokho babukusi babola khusalama mwana bibule muwa wakhibona mbasa abalanga bakhande bene babola tsandelera sasa ayitsa atsirila khikhala nabande yabola yali mubindu bubukristo shiyahenza mukena ako tawe ndi nomundu wanalola wahira mushiere wali niakhutsirungwe ni mundu wambola yali mutata wanje ni batata banje bahindira baliho khuye yamanya nahira mukoko n'umwana shikira musakhulo wayani yatekha yo ukhutsi ale nabula narulumu yelwe nababula khumubukula mamushimulu nambukula khumushimulu wambukula yambukula umwana mukhana khutushi n'umwana osamanya mbotswa isipokuwa khali khutsukhwalla khonali mukhalita akhwalla tsanali mbotswa yikira mwana mano yitswe naye nanunanga khushinamanya mauya nanza khwiburira khubebe ingawa bamanya bakhutsa lakini bayihonakha khubabiri wa makhobo nala mwana mwene yakalukhutswa yibulwa wayise yakhutsa manyina narulayo shinala khumwana nakalushitsyo ta ndi nende khali bandi babana babisa nabo batushi mabatsera mu bandu khubole kandi makhuba shikali kanyala khukata nameta ntsibale mbere nokhumalanga lionyala khubolera khu babukha bahindukha basonokha isani lionyala khubabolera khu nokhumalanga onyala khubabolera khuri babukha nononde babukule masomo kabo kabere mahindra bakakholi tata wabo shiba byenye khumanya nali naise a console tata we khanaba nali wishikukhu khanali naba nali cripple but pengine accident yakira wakwa wokhukenditsira khu wheelchair akalusha khumbola tata isayosi murebe tata bambakhana kamanyiye ko na sukule lwa tsoma kamusinga urulio na makhuba lwatsiri moyi urulio na makhuba basimaka bakena kendra mutswa shali shibane haja no khuconsulta musakhulu mwena nache na bulili kipu alamurifa khwa mwabo tsiureba khutata wabalanga ngalebe shikira khandi bandu nimuli hango bamwabo mwamanyana ananyala khwadvaisa mwana wanje naho bibula balaka fulani yana khukhulweshe nundi bana babukule masomo kabo mamba nundi isende khali mwana munyala khubirana ne abulane haji asengira akhubore ndulaye takira urere isimu khuiroyi naye ali khubutswa mambo generation nundi very difficult nkhulakerekha khuba mima kyabo byene kira bafuona kira bimbitsa matukhu kabo ne shibanyala khumanya ta kira mwana wasengira aho heta amwabo tato mirembe papa wa khwamira mane mwikholo utsitsa ni bombora nzitsa ya ne utsitsa kaeyo mbulirenje kushina shikhola shiyo
abesa na khwala ata utsino le meso sasa lu sengere umuhaere merembe kakiri wa khubura utsitsa eyo barali yo bare pengine bandu birana wenye khutseyo bandu birana weitsa khutya khusira muri shisai shibindi shindi sha uitsu wenye ukere na shini ni shimungo natso bana bandu balitsa khukabo na simo nilimanya lyabo shobatulata bali mu makhuba kabo kanunu ndi kamakhola kabo ni makhuba kana kibe khubulule gwe bolla mashibi khala hosana ta undi khania khatokho 70 shiyolala khuhingitsa bola lwana nenzi nala ne khukona na mbotso wanje ndi shindu shi 70 bas ne shini shene yo mine shayo khushini shene shi khonta zo nyala khonyoma kamba mwa bana bo bene mwana ono ula huyi ba khayran hikira yibwalo la yibu utushi 70 ni waka khola lo bola ne shinthi nyala kholo ndo nditshilo khani shkhwetso soni embedi khanibo wamba kana isana khoyema bas ne la khole no kholo regeneration mirage khobokai khale shioro sherisha bahinde shiaru lao bekono byabahindra byaru lao mwana shemonyola bwakoni wako khwewe ko khamwe kisi mwana anje wala kore mwana shikira mkhwala mbora tsabulungi wanyola wamanya nobe no munache maru khatya khokona mwana mayita wala nyolenda kukhwena wekitsanga ubona kamaro awalanga ne makhoba ka bandu ba vijana isana balanga technology vijana be.com abolaka makho manye shikaba misanga hijira mubatuletawe ne hali iri lobali jenganga kosi kario olakanyola tsa khumiro ga tshebalo ya go wala TV bona ba go tshendanga mutse area tsia gane ibulu yeno go manyega go tsibo sebe ebo kabarase go nyola ba kabarase na bobola bare go tsibo bukuse go nyola ba bukuse ba bola bare kosi nende dienya go khonya ya bobenya go manya bana ba go la bare na shira unyolanga toto monda nende family makalehe dimenya ba menya shidi dimenya leitawe go go nende shindu shishimwa shiaba shidi go khola shikenyanga ba kholanga romono go kana gande go shipindi shende shire go mo go kemero ga tshimiluya nende kholo imuluya nanga Jesse Tetei gorula mu eneo ama gorula ekolomani mu county ya Kakamega go akane inyanga ende asante sana mwalimu go yango Jesse uloro bushe bune bwanje nibo bwarula khota kuka oteti yari ne tata mu Louisville makhande ninzio kule intermediate shitodi 1962 ninyola tekhera abasungu ba Church of God ma aba mulai wanje narula tsa sikulu paka nyola khan langi nzelo kholla khotata manya basungu ba mission ba bali muirie na khobola shina irwanye khosho o khakana kana ni wa khalole nzilende mule na wata ku kona ne mwene mulabi yoko bana mwa kholera monyolera kana buyango ba kholera bola ku kawanje na yale mwene mulabweko ndona khekisa tato Gideon na kaji mwana very discipline mwana Mungu wana bana lo mubore tsi okisi ala tsi khokisa ikyo oyene papa wange sasa tato Gideon tete Gideon na kaji wa tete lo murumi khotsi khoyenzi ikyo ne muloli bande ba khoniela khuyikulu Wycliffe na kaji ala yenza tsa sho la khona sinye kheta ma shekho ne abani yabona khumwana mulayi umwima kumanya ye alangono maoyo yalanda mwimo kwenoko ho urumono kuyango wa hera papa wange sibatende sana na ye papa wange khandi mai wa lwala shinde khanda la yanza la bola ala kumbe na ali mwana mulayi go sekerio khumero kha nanga Jesse Tetei